tai le nganga e whawhiroa i mwhata alu whatuai le maru le atnu e me se fo i le maru le atnu o lalang papa au i atnu mau ia o le soso ina fo o tato le sona o kuata lontolo le tau sanga lo susu el tuse o ngā ruenga ia o tato o mai nei le sona malu e whatatau i le fono i Usalema ma o le leifo i le sona o le tato wawa ai ai e le na whawhitau li o le malanga a o whawhitau li fo e tupu ma maia mori mau i me tupu ngā ruenga le malanga mua Paulo Mpanapa a o la tato wawa ai le mori atu le ngata ntalia fia e tangata i Usalema ai ai fo ia me fitoto ai ma manua ai atu langa lava o whawhitau di o na o le tau fiofi mau tu o tato nunga i aso mataimi o amabai o le memori lava o lo ta watu pea ma longo pui ali i le afionga le atua o mea ia sa balina le atua taimi o mai e tau uma mea uma pea liu tino tangata le atua ia e le fai mo fia i tato nunga tangata ua mausa lima ua taufi mau ia lato tato nunga a le memori atu o le fe au le o la tatu tala no ina fo i le sona ia o se awala le toe au mai ai se tulango se fa founga ia au ni moi mitinga fo le awala o fina ngalo ile tu se awala fa fai mo fie le ba tangata ma le tu ai ala le au sia la ba tangata ia na lava nga wenga fua ina e manatu na fa ola ina ia pita ia le fa tu i taulango ola wa sauni ele tua ia ole wala le mfaita wa metuni na tato le rofa tu no ia se sa no mai ia na pepe mo statu tala lo ia tato le sona ina le foi asfalto Matu te maro whaura whiu marelang. Panono wato matu loto i te inga ro nganga o matu tangata. I nei e whape nao na matu whasoina ma le tongo o whiongo ia ma aveo se wala e siti ai whamoe mo i lanto oro mai moa ma sila mai. Nei i watu le lanto ai ma le lanto whamoe mo ia te oe malau whao tanga. Ya, tapi yo le nei sueng le mate nei ya mes fo ya la fenga venga para TV ya tanto oi ma mi ai nei fu fang ma lo na tang so non fa yo ma tu talo to ya lo swa fo Yesu amen o lo tu sia ya fa talanga le ngata tu sia dia Hosea ya fa talanga fo tu sia salamo e le tau te lo mene ole lu fatu ma fatupu ma a mai se selenga ia fa pera from talanga ia o lato uma lu ma loi mata e fo i mai mara fu se to ma fia o le nga o fo ia Paulo Mpana pa Usalema ma moli ma wina ai le tau o se selenga ma le liu me o tangata lu ese ata se fo tangata Utaia ma fatu langa ina le moli ina le fe au ai muri atu tua ele ai ase ngana tu langa popo ngana o ai sa langa ta ua fina ngalo le tu e fa ole na tanga tole mesini no ta ua le fa mai Paulo ele o ti ngama popo ngama le o ti por ma lo se simia o fa te ina ta to me lo fo le tua i fa ole ina le ta to ngama mo ta to tanga tole le sona le fa to te fa tau le ta ua i le fono tanga nei wa ta tau lava ona ave tonu e baba ai mai ilo ai le tu langa o mana onga ma fa fita uli o lo tupu mai tonu ele wai e kalesia peta yane e ele mau e ta ola ba wa na benga suma lima le ora tato so ina ne foi ba yaso o lo fa autu ia manatu ma fa au ia fa upa suma tasi ile na benga ta suma lima se tato fa tasi mai ile tu ta loto no suma to ina fa tato va ena le tato ta no ina ne ba yaso ia ai o tato tau o le lofa tu no le li o Yesu Keriso e fa ola ina ai tato e fa pe o lato lava o ka ta o ke le vai ngala le o le alawa tatarangia nei vai nga nei le ta u o fa mtalanga nei o lo ta u ai le lofa tu no o le tua e folinga mai o le sona nei o se awala le mafai ai o na mana malama ia tu langa o tangata i Utaia le awala e fina ngano ai le atu e fa ola ina ai tangata nu ese fa tase manato e fa tau le ile lofa tu no le atu awa le au sia tangata tau sia o le tu la mo tu la fono sfu o le wala fole le lintino tangata le atu ia awa na o le atu lava e mfai lava ia lava ilana lava wala e mfai on tau sia tu la fono sfu lintino tangata o Yesu ina i mfai na ato tangata ile atu langa wale mfai to e ba sia le tino ang sala tangata le tau na mana lama maba vai meia le awala le wata ua mituni na tangata e ala le fatu tua ia le pepe
le sona nei a mai sau whaamtalanga whaatampo sa manatu whaapopo. Langa le whai mo fiere le sona le baiaso nei. O i rela sa be uai le tūlanga foi le o le fire mu. Peta o le fire mu. La sa be o le fire mu o le o keisiano mana whaatua tua. Le tūlanga o le whaamtanga le a Iusalema. Se mai sau noanga whaatau tato tutoro. O le maule e whulinga mai tamo whai a la apostole a watse me lau mitasi ai. Se fo. Mai e whamtalanga o le alofa tu no le li o Jesu Kiriso e whaola i nai i tātou tu peseia le launga e peo e lantou fo i utai ta mo i e le whalangolango i se ngā luenga stangata po se tulunga e whalangolango i le alofa tu no le li o ko tātou wangsala uma le aia se si sao mai ai ana le se no le loftu no le le ana maliu ai le alo le tua mo tanto le so tanto fa mo lola ma ole sindi le mal fa mo tala le po le utaia po le leni po le Australia po le Samoa e tasia na ole loftu no le li o Jesu Kiriso e mafai o ne faola i nai tanto o isi mea uma e le me whapopo al me au tū lea ai te mi e manatu ai ke usiano e whataua me whapopo pēla me tome le la tatu tilo ia tāua ia fo ia anganu ma masaninga a i whaalatanga e ai kuko kasi ai le whaalatanga le la na al fatu tu ya Yesu faole na tangata usi me uma ele ai tele te mi foi le fo tosi na tanto me fa popo tanto ese mai mal filmano le tu tele me fa popo ya le na masi sei ai na masi sei ka le si ma le pelu ona o fa tangata ala to me fa popo ile filma e fa popo filma lo le tu mo Israelu foringa mai walato manatu ali wa mai tangata nu esene te tau ana mo fa yuta ye mo o lo vinga te tau ona fa e vitome mo fa kusala ko ya ona kabiade tono lot o se mele le ton ele sa Nella è tata sala afstor fa bata te lanto o le lofa tu no le lio Jesu Kiriso e fa ole nai tanto a pe fo lanto tu se le ya tanto tu le lofa tu no tu tanto le ya tanto il falta male la e le esse li taia esse le ya le tamata no ves ya tanto samo tamata no ves tanto fa taia le lofa tu no le na mo mai a po solo Paulo ya ma la so Jesu ma la to sala to nga due a mata mai Antioch le calesia na so mai Jerusalem e le wa fatala le ina tanto le samo fatala le to ma na falta fatala la to na la to sta ia le la fo le taiana le o le lofa tu no le tu faulai le ngata le utia ai fa pena fu tanto no wes le o tanto sapia ma le ona ole tala le fa le tu malanta le ya le wa moli mai o isi me uma ia me nata ngata e tau na fausi e lunga e ia ele ni me na mai la fa le o mai me isi me fa po o fa po fo e me na tanto le ia o ke le me fa po o tonu ainga e fa popo e na ai como le calesio fa popo e na calesia e non se me fa popo fu e cala le qua ai fa vai apostolo Paulo ole para tanga le tua tu sai tanto uma o uteia fa pe fu es ya tanto es tanto fa le wa no via tanto le ya tarwai fa ma lo si polo mai la tu sala tu bon mai ya ma la tu le popo le fa ti o mai awan se me tu ya na pene ai wa fa lo fesa si mon mai ngal tala le wa via fo tanto via le ya pa tai fa fo mai sa mo ta o tele tala ino le sona nei
pese na suamalia whaalongo a tangata Ierusalema. Ma le molina ku le whau, ai whawhitau, ina wata watu Paulo ma pana partu langa le sawanu ese, watantonu ele whatuatua ia Yesu, o makwaro rofi mai, ai la ngono tangata Iutai whamai o tangata whatuatua, na lato whatupuina le tūlanga o le mene o masenga le fono, whamai, e kakau lawa tangata nu ese, o ngā uia kula fonga mose, whamai mole Krisi le pata ua nei tonu le, tinana ta watu o Yesu a fio mai waku ulu ese, uma mea ia, whaolaina tātou le rofa tunoa, ai lai vange mai ha mene se mai sa fa talanga le mai mo mai la nu ina manatu fa popo le ile tulanga le ole ele fa mo fia tulanga le e ta obaku wa kwai ile me fina ngalo ile tu le mai no lan fa e la mo ta si e ta to ele nuna ro fa tunoa ya ai ya le mene fa fita u pole ale wingo le fa fita u fa ta tona taia ile mene fa mene ku la fu mo se ui mai ile ngu ese ale ui mai ele ave la komankanka sekseni me le fa ora ina nato no vinga foringa mai e fai mo amor ka ngaka me ka wa me ko ngai e ro mo vinga e sa o me le wa a fai an sanga tanat e le to no fai stanga tan sala on ko e fai ia so ma lava fa ora kanka e dem fai ai o le wo fai Yesu o le ala ta mo ri tua ala fa mai ui fo yor kula fo mo ma me a se me la sa fa po mai fa tau ile tu la marta to le sono al fono nei Jerusalem o le ngai oinga na e o le tanto te mai tau ina I pati koa le an pa ia e langa ai la ngonga ma nganga o inatu uma o lo mai ka winga le ngai oinga o fa tanga le tua ma koe le nga o la poskoro o lo maka ma mai mo le ngai oinga o fuafuanga o whaotanga i le tua. O lai ho e maka ma ho e makirikiro ia Iukaia. Ia o Iukaia o le muu wala oinga o le kua akaku o le kalwhaasau piko e le maroloa le au soo ma le au whaakua uma e laulau ma koe laulau o e akako le akau ke whamakarainga lau nano o le akoanga ngā o le kuspa ia por kalwhaasau piko o le kua a maka mai a apera mo kako so le ana e kau sisi a le ia rafo i le mafo whauwha Iukaia ia makanga o le balawinga i le kua rongu which is e sa o le lei no lako mai kau a mele o kako mai ka winga I o le fa ako koanga e le kua malama e whakakau I le wala winga la e le kua o Aperamo mo si fe ngai le kua markanaka e ala le wala winga o Aperamo I ronga makau le kua maronga usiuskai le whingangaro le kua whai e le fe ngai le kua markanaka e whaari mai e le fuafuanga o le whaarokanga le kau ke mai e iau ngaka I e whamakara mai a Isaako, whaasoro mai a Iakopo e le whamau mai sfuma le lua neu ka ura mu o le kua e se sawa se kau mai a Iesu o wa o le karanga a kola so le ranga ioi le nganga pa ia inga ia wha ma ape le I mafo whau o I ku mai lua ia le whakakaunga o fuafuanga le kua po le whaarokanga le ranga le inga kulai mai ia kulanga iau kapo mai kauinga ngai I le kusio ngā ruenga. Inga ia whikaia I ei mawhauwhau ngai o ka ngaka o mawhauwhau Iukaia ma mawhauwhau a Kesiango le au kapo ai I lea ringa ka ule le urua I e kāresia le kapo karamoinga o le kāresia Iukaia Kesiango. A wā o ka ngaka Iukaia o kongo o le li o le whamaunga le kua le ka o Israel. Le mana au mai ei le au so. Ya la konga leo ngala o Yesu ma makainga ma fai ngo le kalesia o le kalesia Kesiango. Le nga maka ngala o le kalesia I Antioch. So o nga fa vai o ku uma yelua e fa vai lu ngo o le kalei o le kalei la o le folfolanga le kua e fa kau ia nga fufuanga ma ngai o inga e fa ola mai e le kanaka mai mau le ansala le o sai ki ka ko le kingo pe on ka ko ka o pe mo ko ka o pe la nge ka wan ka ko ka pe inga la val va inga le inga yo wangi nge fu ka ko
I kako wa whaalongo malama. O kako uso ka ngaka makangaka uma lala. Ngira ngol whaalokanga e ngā mo kako. E mo ka ngaka uma. Ai ke re whainga e o aku whaalokanga langa. Lau mo whaka ki e Yesu whaalokanga. O a u o le ara. O le upu mongi. Maleola. E lea ro foi se kasi kama. Pare ui mai a kia. So lea lau mo whaka oko a e lea kua mai a makanga. I el fufuanga. Ka mu mai Yesu la au wha mau kuinga wha mau sringa le fufuanga. O mai on po kako le au kwa mau sandi a kiri le folfolanga mo ua fio ngai Yesu le lani. O lo o ia ngei o le ngaoki o le o koe ku mai ngai e uoki. E le koe oki. E so I fua e wha vau. Wha mo whai longa ngā mo kako le kai si mun muri longa koe e ngei. E le I pēr so ka inga ola le kua mara inga ngaka. Ngai e wha ola kako. Mai le male o le angsa. So le whau la e. Leo lo ia ngai o inga ia. Le mafuai o ngā whakulai e le nganga pa ia kulanga I o whawaiingo le kalesia. Whauingo le kalesia le nganga pa ia I le aluae o le aluifo o le nganga pa ia I lungo o le awaposkolo la so penkakoso. Ia o le aluifo le nganga pa ia I lungo o mu ese ngā ua kakaro pe ke luma. Ia maua I ngai malako mori mau I ngai oe. Ia o le foi e a foi lilingi mai le nganga pa ia I lungo o mu ese pe o ngā lilingi I foi lungo la awaposkolo. Ia o wha mau nginga ia o ngai o inga le kua. O lo o kamwhaia I le kua ma lo o whaia pe arawa le kua ngā runga le. Inga e mangingo le leire wha vai o le wha orokanga. Le ka ulaga ko I le mga ala le. O le rofa kungoa. O le rofa kungoa le kua. So e leingi mea e ka kaunga ko koe wha o popo e. Ngā pau mea kaunga ko whaia o ka ko wha mangi ngō le wingo le rofa kungoa le o le kua. Lea ringa ka kaunga o ngā whekaiai ia ka ofi ia. Lengi e mwhainga ngā rua le ngā pe e wha mangingo la boa. Wha mangingo mo kako. E le mwhainga mangingo ia kako pe on kako roho pe a I kako se inga ni maka au. E le mwhainga mangingo pe a kako le kalngoa. A kako le kalngoa e le mangingo po kongo a inga po kongo ngu. A ingi maka upo e kura e mai mangi fuafuanga e pe e fōringa mai kapki esi ai. E kawalanga e kako wheno inga man kako mafkanga. Kapki kalango ai. E wha marmalama wha mangingo mafuanga e inga esi o kako kauwhi. Le wha vai o kako kauwhi. Whebe wha vai mai ero kauwhi. E wha pe ngā whairan kara le. O leo o ku whisiri kako e langa ngā pai. O whesa o eiro. Lo kauwhi rai. Ia. A whai o le bafo o whauwha I ukeia le ki kau kalai. E sau lo kauwhi ngā maile. Mai lo karkomunga. Ngā wala au e lea kua le ngu o I ukeia. Ia apelamu. So a e whangau mai a apelamu. E ke whaia mea pe o ngā wao kako e apelamu. O ngā e whae o le I le kua. A waka ngā lenga mai e le kua e ka kai a kua I ukeia. Inga ia o I ukeia I a Yesu. Waka foi rai e le mai e le kua I ngu ese. E ka kai e foi ngu ese ngi e o I a Yesu. So e mga abia kau whai kau ngu uma kui e rua I a Yesu. O ngā whakua mangingo le ai leo le whakakaunga o isi me uma le a o ka whakarongoa I e kusai ma le karesia leo whikai ainge. E mo la unga aku Paulo. Ia la unga pekenu. La unga Iakopo. La unga Sekufango. La unga ia Pangapa. O I lako uma I o kau whai la unga ngei kau whai mori mai le kare lei. Ia o lea lai e a fo e kurai mai e ma le maua a iukaia. E wha pe whea lan kura whong. O I la le kau wha misenga I kako. Po la konga le man kua wa lesi le me le ngefu wa I kare le. O le kuranga sa o le kura whong. O le mera le kau kei ai. O le kere o kei. Kako vai I a fo I whikunga inga ia ma karamoanga ia ma whingaunga ia wa le whai moa le kako e kuso o ngā rua o whingaunga. Kwa whingau aia. I ku umai rua, which is good. E lei inga ia mwhai e o ma maua se marmamanga e le whanongolongo po whea whaavai e ia. I whaingo whawhakaranga ia. A o me uma ia o lea, o ngai ioi le ngangpa ia. E a mai whakasi. E whaamangingo whaamamrama lei ai. Whaavai o le fufuanga. O a wala ufsau ngia le kua. E ara ia Yesu. E whaaola I ngai kako. I ngai sa o le lei kako.
Sa o le ilo ka ko fa vai ka ke nga ia Yesu. Dera mo mai upu le. Special word there mai fa pikola vai ka ko I ka ko aonga ia. Fa kua. Ia Yesu. Fa kua. Le ka ko ke ola. Ta wo ke le vaanga nei. Mo le fa fonga mai atu nu ese ta wo vaanga nei o le sona o tato o nei. Man tu se fa fita ulia I no fo ai asa o la wala fo ai. O te mana tua ina le o pepe fa talanga lo tu sia tu sio o le mta pu nei o le tu sio Hosea. Ala fa mam lama I mta pu le e fa le tu sio Yeremia. Ala fa pe ia perfecta fa tu le feta la tu le to Yeremia fa ia tu le nu. Ia fa per to meina I la to. Ele o pa o la to tino. O la toa. O la to lo to lo vinga la e simpari e upu fa tu sa mele fa ele tu fe ngai mai ma per amo. E fa sino le mele le ai e le ortino le fa o matia Yesu da I le ansala a o le loto tanata a wa po ngai o mele anga umora e ma fu mai fringa filinga ma loto fo te for tanata le loto tanata ta wa tele kuisi da mai ngal banga ya o le rata to baba ai nei pe ona mai e tamai ala pepe le fo ino fa pita o le fa tau le lo fa tu no le fo wa o mai fa tau le tu la ma fa to wa le o le au nga le mar sinyo le uma Penta tere tangata walema na au nai le atua I se au wala walema na au nai ona tatala ese ta ofilia lo fa ko sa o ia Yesu ele fai mo fie na ngol mele mana to tangata utaya le ai o nga duenga lo ke fa ko inga nga duenga yo ke faya e mo fai e wala le on ta wa metunina ya le ra o mai le tapu mar va o le atua na ngol mele I ui mai e fi peta le o to e mai nei le sona nei fa ta le la unga se tfano Fai me fam talanga lango se tfano. Ina wa maliu fa maturo se tfano. O tangata kurene ma tangata nu ese. Le per tomeina. Bo fa tua ia Yesu. Wala to mo mori fe au nei. Moliua dato. E fai mo fie la pepe se o mai le sau fam talanga. Le la unga deina la unga ia pe te we fa pia. Le au soe. Se a boka ko ku inga ku se amo ma se avenga yu o tato uso. Se mai sa fa po fonga mai mo mai atu. Wai le fai mo fie tu la ngore. Sabe wi no file bu nei mar fono nei Isalema. Aptai. O le amo mo le venga le lo tano ela apostolo. O me ia mana o ia yu te e mua pa atino tangata no ese na vele ma foi ma kesiano. Ia a tanto tu le fu le uma tanto fatatia ma ele etasia me la unte tanta o le fatu tua ia Yesu Cristo e fa ola nai. Amen. Ma ia Paulo tu sa le utia. Ia, manu pesi. A tanto tu le mana tu le. O lona winga e tanto wo e tava vai ese mele leina mana o utia fa utia mo. Belo petomi. Petomi le mea ele va o le fenga. Ele va o le tua ma per amo. E lo ai ya fo ia Lo staio per amo. Ele se fa o tanga fenga. Ma le mele o le folinga mai wa fa o popo e utia e fa o tanga. Ele se fa o tanga fenga. Wana o se sa fo se a wala fo ele ta o to ele to e a per amo ia me lo ai ia tangata e ta o fa mama ole le to me fa mala tino le ma mai la sa no ele upo Yeremia fa pena fo Paulo o le to me fa asino ele lotto i tutun lo no vinga ia fa mama ina le so i fu tangata mai le sala o le to le fa le ma ale ole pa e ta o ele si tu mama le a o fa altanga e tu sai pe to me malele pe to me io e pe se ma o ista tal bene e le fa le tua ia e le talo ia se me pe to me o le lotto la fa mamma mai le masala ia te ia fio Yesu ma ave Yesu o fa ola ma le ta ia la moi ma le tala le na molia tu e se la dia ma fia ale pe la fa va ku ia nga ua o mai fo iu ko ia ngali ua ma kam fai e ka mai ele ai ele lava le la fo ele diua ele lava Yesu e kam fa popo e mal pet komi o ila le pe anga le anga e ta tu le sona o le mafu anga le na ave fa fita uli
Jerusalem le lau mua le fai mai upu le kalesia ave e fafika o le foai ia le ala o foringa mai wa nga ia le fafika o le o le meo le ofisa ulo lo ia o ka ko ai e ala nga ko kupu me ia o la ko ia ko le nga ia le loku o ngofo ma faka ho me ia ia mo tato sa mo ma tato o fa fonga mai tofu tato me fa pena tato no fum fatau tato wo ya Yesu na Yesu wa le mo isi me fa popo ia por pel kombe por la lava le ai le mo mia na me fa mai na lo lango tangata ma so fu Yesu o le sili le tau o isi me uma e ko u se avesse le manna le o na ia le la so fu mo le to ya tato avesse mai isi me lo fa la blave ya ka ko e mai paulo me uma sa fa la blave e le ko e mo se me fa la blave mai ia che viso te ia ma te ino tanto so fu mo la e la na tala le o le Peso la tu ta tilo ya. Wo tu puta la blau le kalesia. Le wo fatuina ai tok ya fo ya. Al tok mai fori mai o le fa solo ale na bena fo el apostolo. Wo tupu ma ola le kalesia o tele nga wo machton. Al temiatas. La tu wo leva na yeton o fa to tuang. Le la pe ave mfiti. Ya pe la ave mfiti. Ya. Ala te inga ma alta ya la vole mo tanto uma ia tanto baba ya Yesu pe la po ia tanto baba ya ti ole ta ya la ta mu el fa o tama ia ole na o fu natulon so fu fo e tong yo tanto ia ma mai le fa o tama le mo sa o toma mo tanto ia le te wa fu o ve ai me fa po me fa ta u ale fa ta wa ina le mea tu o Yesu marana falta tala lela nei monu ese le tato susu ena ia ele se perto o Yesu o filho le kalesia la tu le le lot leo mai ma fa fita o le mana foi abi Jerusalem la fo o foi molanto su io e fa no ro ora si tala la mai o ia le la fanga solo tanto le son ma tanto su polala me ando ia fino male ia tao la suma ia la ave uma e o meile o seguro lo ia ma dopo la la ia taluai tau le sona ile fa fo mai fo la fino Chris ele o mo sto file mo fa per fa talanga in ta e fai poi fitu fa mai wale mo sto file mo fono nei ora tu le lunga tanta ne opete pe opete o ia le pe sa fa ulu e tu la ma so ile tu la mo manatu malamona ai mana tu foi o Peter la valia ai le ia tala le le o ai Paulo le mo mori mai de malanga mo ma fe au ma le tero va venga le tua le ala wa ma wa tu nei o Peter foi o ia le tastanat sa avea ma apostolo nu ese le tala foi le a Cornelio le tato vai ia o le ia o le tai au le to se lawo tata fa pau malona ai nga matanga uma au na uma ia fe mer famtala na ba ia na pa ia termina uma na la uma e fe au ma pa ti so ina nato ia e o sa welas famtala ai ia mo fa sia ia o ta ko bere la mo fa ia la fa le fa manga se tu lo mutu mala fi ala mai mai o sa mo ile tu langa le o tam tani ai ole ia no no winga ole mero fa ma fa yuta ia ole fa ola kama e wi mo mai i le fa ma mo ai fa fe lo no winga ole pena le sa mo Christ a fa yo isu de ala ku mo di ma ora logo winga o makwaki ya i a kore lo fa ku ngore tu a mo sa fa talanga fa tau mo sa nganga na ta wale e fa tau de a wala lo mai e fina ngalo ye tu e fa ofi ma fa fa tanga il fa mausolinga le coffee o le nganga pa ia le kalesia le ko fa manga tu pai pe ke uli tinga ua o mai le maka upu le i komo ko mai i Jerusalem le ua fa mau kui ngai le nganga pa ia le ngai o inga lava ia Yesu le wa fio le lang pa lenga le fai ma ngalo ya ka ko ma moku si ai lo ka ko ai aku ia Yesu i ke di uma i ko kongo le ngai o inga man ngai na le kalesia ke le o ke mi ka ko ke ngai o i ko kongo ngai o inga fa e kalesia le ka ke kongo kalesia fa vai o fo kanga
po kalangoanga, po makanga luenga mo ngai uinga. Ai ngalo ya kako ala sila mai ya. Ia le ulo le karisi o Yesu ke viso le. O ia ho e anga le anga pa ia le o ka inga kako. Ia makako fai ai, makako faari ai, ka ofi ma uinga. Maka ngā pa ai le karfia ngai ma le kapula. O lai kausisi mai le anga pa ia inga ia kako pe o fu le anga. Wa kero ke mi ya ngalo ya kako ku langa la ya. Ia le fai mo e kako le ka inga nga pa ia wa lawa wa se saola ngongo kanga kai ke mi o le velo o meu maka upu fai ko ngo fonkanga pa po ko mafkanga fa de kalisia me au ile aka le mai ia kako le ila foi ele ficaia eu le kalisia ma fa fica uri e fa ka ia o nga ma ka upu kulai mai o le ka ke vai o le e fa manga ko e au so ile kalisia o mo ko fiere nga pa ia pe ke ro era fa ali nga ba ia pe ke e fa singo nga i ile avemo le fe au ma le kalia inga ele a kua o ngu ese i lungo le fa vai o le fa kua le i maliu ma le ko Yesu e kongi o lai lang sala le a makale i la fo i ka ko le so ma fo ba vai e ka wa mi ko ngai ka ko i mea sa le fai un ka o mi ko ngai ka ko e ala le kula fo le un ka o mi ko inga ka ko i le ngai o inga o le maliu ma ko Yesu ke viso kongi o lai lang sala le fai ngo nga ka sala mo le o mo le ko e le fe aula e ingu es makadia ingu es ia ai ka fai ma fo fai ka ia e ko fa o popo ia ia se ba e ngai e koe iro ai mo koe ka fai su pe ka kaunga ngai le ka le siempre le ai le ka ko vai le ngai uinga le nga pa ia le nga pa ia nga ke pa ia ka ngata le na ngonga salmo e fa ka wi lo ma la ngonga inga mo lo ngai lo inga le ka kia o ma losio ngo kanga o ngo kanga o la na sala le ko o ka ngata mo ku inga lo fa ku ya Yesu ma ke na ke mo ai le ku sa lo ko o ngo kanga la ia ai mo ai le malo mo ai fu le nga e ali mai ai ko ngai o inga ma o le va pegare la fa ali il fomo le ia le fa ngai ngai ra o pescolo o vai nga mo okira ia il kai inga le nga pa ia ma la ko fa ma ko ma la ko ka kala ia fa vai ia ile fo il pulenga ma le fo ma le au nga ngai ko le ka le sia yo ma kai mo nga ka lo o la ko au fa kasi ngai o inga maia e fa mo ku ngai o e ke inga le ku ko le kalisia ne ta o tele ba nga ya mo le fa fo mai sa mo ai se ta o ba nga nei le me fina nga lo ile tu a fai o le taino Yesu na le balu miliona le fa o tamata pe fo tu ye tu la langi taimi nei ile fono nei wasila fia ele atua le tulango le fe au mo le lalolangi atoa ma le tupu o le whanau o tangata. Wale waka kua unga wale koe whai kau milionga i la whau kanga awa pilionga mera o e whai tau a whai tangata. Fua lai le manatu whai utai e taimi lea ma le fina ngano le atua. Le whai mai le la aunga pe telo whapea. Se so ia le tato tu ua venga i ua o tato uso. Logo winga e kakau fo ngei sa mua pe au merkala nei. Wa ye sa ulaf maa boe ni Chris. Sa. Kau foi ngai sa ulaf ma boy e fai ai pele mele lo movinga o le alma ki vale la mativa i la laki ta fu ta tu te ol poka la mele e le fai mo fie ai se o mai eso se fa fita uri lava e lo na fo mele tu mele ta tu te lo ile sa o fe au per fine ngalo le tu na tu mai ala o apostolo le wa tu mai dal fai unga le o fai ma la to fai lo le tu si le la to mori nai oi i Antioca ma mori atu e mori le tu lango al fai unga le o fai le fai unga la ma na ia te unga fai unga le mo le ngata le fai e atu mo fa le o ngai na pena ta ua la pepe mele ile mo fa o kana mele o pe ko meinga e fa mo le ta ua le loto le me sini le mori atu inu e se fa pe fai unga fa talanga ia o le kulanga le la e ka po wa ko kusa ta ko uma e ala fa ko ma fa o la ina ta to le alo fa tu no le atu au me nge ka mama o ko
Le mena ngi o le foi kupua. Ma fai ka o la nga foi le wa ku le babao la le wa ila ma ngai o la wa le ku ia ma be ia ka o me kinga se tu lo mutu ma le afi ka un fa alu ese par de mangu o fa nga inga la ia pe fa mtalanga le ba ku ke winga o le fa ungo nenta ai ave foi la ele fai mo fri o la ba ku le kusi ala mangu fa lu ma te lo me na pepe se mai sau lo anga le fa unga ma tu langa le ye la unga le ta o te le wa le ngata na o pete ana na nga fo ia ko ile fa mo sa ni inyo o tu lango fai unga nei ina ya lo ia mo mo ya tu inu ese ma le o tato sapi ai ma sa o mama lie le tu lango tala le o fa tanga mo tato o tu ya ko ko ta ile le kale se la wa pastor le la umana amai le matau le o ta tala te fu e fori ngo mai la o ta ia la ia o le na mo mo ya tu le fu ma la tu ta dia mo mo ya ia na fa po le ia ma la tu se ni ma la tu fa ma linga ma la tu le na o e fai mo sui o le fono le fa longo ile e fa au la ave ma la tu mo mo wina sa o fa au la ti stilo la ile tu le e ta o fo ile tai tai tu sa o tai tai ia e fa ngo fi ona fa longo mai ia le au fono ia ma la tu tilo ko fa mai mana tu ia ko na tu le o le ale ta o mo le ta o mo fa fi ta o le tu le ma mai fa mtalanga ia fa mtalanga la ia ko pe si fu mo le iba le nei o lo le manatu ia so ia fa la ve tamato nu ese o li mai ile tu ia tu sia tu ia te ila tu ia ta mo ma ila tu i me le mai fasia mo tu pua ma le fa ta ana ma me titina ma le toto na le fa me ia le te tilo ia le te ta ia le ka le sia la po na le fa ale si lo lang yo be ele ka dia ele ka ua ele mas fam kalanga I fa ka ul pelko ele mas fam kalanga ale te le ka le sia fa ta le ul pelto se au fa la ba au fo la lu sa to ina e ta ua me le wa esa no ai ele tu langa le me fa unga me fono e mana to isi fo ita to nunga tato fa pe o me le o lo ko le se me ka se conference ale mo le upule le conference o le me o fonkanga no winga la e ma vai me e lungo le ulu fa solo mai la ila ka ape mai la me la io salem fa vai tu langa la mai ngal mori mai o le me le fina ngalo ia tua ia fa wa la salma se la fa po do su do mai ona le la apostolum to ina ato ma le kalesia uma e fili ma ana ma foi ma au na ti Antioco fantasi ma Paulo ma panapa ni ona to tangata o Utah e ngo ya pasapa ato sila o tangata wa taua e la uso o tu si atu nei upu ia ave lanto o lo alo lo fanto lo apostolum to ina la uso e tangata ese Antioco suriam kilkia o manto faranguantu o fatu puina lo to watu vale nisi na wantu saya te manto ya lanto upu malanto fali liu ese o to noto o fa peantu ia pe to meina o to mana ia tu sile ia fa solo le la lo famtalanga famele o famtalanga tau fai le fo su valu awa o le le nga pa ia ma manto nei ia le fa e antu se tasi avena ia te to ana me ia sa ta ue e famtalanga Jacopo ia fa mama o to ma me fa sia mo to pua ma toto ma me titina ia ma le faita anga vai to ta mau ma nei mea e le o to ia o to mo se ia o la apostolum to ino le sia o le fai umale au mai atanto le mautino ora tai le tu la na kalesia la fu si la pale ni e tamata Utah ma tamata no ese ma le mesili monolanto anga iluma monolanto tu po e fa na ia tati tilo ia le wa ta mai tai fono I ma tu fono e le a fie per co che dopo la settimana tu o Utah le sai le a fie per to ben fai tu no ese fa lo no vinga a fie per to me anta no ese ia o la le fai talia
ele se tu unga o whaatanga. Ia mal whaalelenga o le ati na e o soifua whaalelenga tangata ia te riso. Pau e me whai loa tu tus. Ia lato tau mauma me fasia mo tukua. Ia ma le toto lo no inga ai ma le toto. Me e titina ele whaasina ina toto. Ia ma me leo le whaitaanga. Ia ma mea fo ie na fo ie. Titina. Tau te. Awa me sa fo itanga te aso la. Jaro awa pena fo sa mo e so le kinga mo. Kinga pa. Ia ale fai so i fu malolo ina. E tauna. Ba ese toto. Io. Alu toto. Ia ona mamale o le mele. Ona manu le la fa. Ukai. Ona me tasi le amali. Ele se me ai toto. Al toto il silfanga le tuo le tau. Ola le o le ola. O toto o le ola. Ele tau na tamo fadi le ola. Le tau le fa sa. Ia e fa penale ngana le o mo mai le fono le Jerusalem. Le mata o te tai o le kalesia. Ia le o fa ko ko e to ina ma lo apostolo. Le o ia lo la tu ia ma se ia lo la tu. Ana ko e ta o la ko au ina mai si su yo la be tu sin fa lo ko pesa o la ya. E ata mai te sa tai. Ia tau tele mo le fa fonga mai sa moe le tu langa le o ile sona nei. Le fa mo fono nei ina o sa o ta yo le o le fontanga nei o Jacopo pe o ia le no fo le ofisa ulu o Isolema. O ia tau la e mea umala o le tala no ina le sona nei ma fa fita uli ma mea onga e tupu mai. O le tatu mana tui fo le tu langa o ni me fa ma fa yo tatu loto tatu te lo mo e fa tanga. Ia ai le wata mai le au wala le atua ese le alofa le atua o le mea le tauan fa maonia o le atua o le alofa lava ia wa an fa mafa mai me tatu tau ave per me fe mai utaia e le fa mo fie tu langa i le rolanga on talia fa kelsiano esa e le fa mo fie wa tele au wala u ia mai tua e o to a fa la e su le ala kumon le fa maonia i upo le fa ola o to wa benga uma a mai ata at watula wa moa e mama ia wale bala ka ku le amo i kai ni maka ko amo fo wale ba ka ko sapi le abenga le tu mai su ala fa mo fiera wala Chris o le mene o le fatu tua ma le lo fatu no a uni o tatu mana tu fa le anga ina tu la fon la na ese me si a mai sa un na fa popo fa ta ba na ta o le fontana ma molino tu si me la abatu o e fa ta o tele le tu blana le o ta dio ta na ta le fatu tua sostanat o le loko ma o le ngaluenga le ngang paia. E la ka inga foi ka ko wa o le upule le o mangu mai o le e ko kongo o ngai o inga fa kalanga i o le upule o fa msimo po le fa msimo e lesi po le fa msimo ko e ka ko la ko be fa msimo mai la ko ka ko o le upula e akako kirkiro iai o le ka oko fa kasi mai ko mo fa makalanga ia e la pa inga ia le kalisia le kua ma la pa inga ka ko upu ku sa ola vai ia Yesu e la mo mo o fa msingwa wa me ke fa msingwa ko isi e fa msingwa e ko e fa msingwa ngai la o lo winga e pe fa pula paulo le e fa makalanga e la kusi foi wa sala ka uma o le au le vi inga o le kua no winga o kukusa ka ko uma en family upo polo o le kula fomo o mai le kua ka pungi ai ku uma io o le laulangi uma wa sala ka uma so o le fa vaera e o le mafo fau fa ke siamo le nga o Yesu o lo maluela nga pa ia fa mausadi le como o nga maloko o le apostolo ma le kalsi mulmuli o le a molmoli o kua le upumongi e nga ia mauki ngo le ka ko le fa vai o fa o kango le lofku mo so o le nga luenga nga pa ia o nga yoi nga luenga nga pa infa mai o Yesu ila nga fa ka nga foi o saule nga pa ia nga ke fa ro mai lang sala na ke fai lo mai fa msingonga mo fai lo mai na ko so na lo fa ko nga no pa i nga ka ko kasi ta o nga ko
va aia le ka ua ole kongiola le ole angsala ia le maliu Yesu e whaari mai le rofu kungo le kua wai le ikau e ikau whai e le akua nganga i unge sam whai anga whai e le akua le ku whau o kako i a kako whango ai o kako angsala e ua le whai se kongiola wanga le whai e le akua se kongiola e whango uma kako e le siso kako ko mose a mamoa sa si le rong wha umakia kako i ke minga angsala i akam ai ua le wha o lolo pe kako milanga i le se alofa nga mea ai o le alofa kungo o le akua le nga ia le ku kia ia kako ia kako whango lai lang sara ai nga ia la mai lo le ro i kemi ang kako ang sala ma fa kwa oi lo le kua le ma o e lang sala ai fa kupule le amakanga o fuanga e fa o lai kako ia le fa ku so fa ku la e kako ki ka ko moi e nga fa ma ngalo ka ko e le ku e kako sa ko kingo ai e nga lue foi le ku por fa o ka no is e pe fo ma lue mo e mo ka ko mo la ma ko e le rof ku mo le ku mo oi e nga ro ka fai fu okay a pa ku ma mo ka mo fai fu e fa la belave ele nga lue nga le kua la fa ia ke o so ka mo fa ku nga la pai le fa mai le manga o le nga pai nga ke fa ngo fa ako ko nga lue a wa o ka ya ko ka ko il salamo ko nga lue nga le fa ele e a fo ele el caso le ma lu pumo a un kuia ka ko lo pe on fa bai el mol ma e la unha peke wa o kuia e o lo ko nga o la ko la mo nga ile mo ka kia o le la ko fasio kiole o le aro o le kua soifua i longa lofa ku ngoa le sa we fa ali mai ia o ka ko fasio kia o mo ka ko le man pala mo ka ko le lo ka kia lang sa a le fu ko na fa o le ka ko so nga le nga ia nga pa ia lo ma duele ia le ku fa mo sa dia ka ko e fai mo nga veinga ka ko il meo a o ia ile mo se di le o ka le la le e ka ko lo mai ke mi o le amakanga le o le ka le si ai kai o le ka le si e pe o si fie Yesu ai le lo el so a le o ka ko lo ngi ko ki lu afe ka usanga ka luma ko le ka mo ka lu ka usanga ka aka ko lo ka mo le ka mo i luma mai ai o la ore uma o mo ka le la fa pa Yesu vai o ko ke fa sei o ko sis de que le o le kupu ko le ka le si ke mi de fa ki mo e le fa ma ku mai Yesu po la ma lo si o le lo fa ku mo le ku ma le koko Yesu ke viso fa ola ka ko e le ma fa o ma pe ai nga ruenga ki Apollo e fa se ka ko so a fa a manguia nga ruenga ki Apollo e fa se le kala le leile mai ka ko le folanga o kala le ka ko fa ki ngol le kala le nga yo ka ko winga mo ka ko amio mar ka ko murmuri kai nga nga pa ia o sao mai la ia o le manguia o nga ruenga ki Apollo fa ki ka ko a fa kai de ku o le wo nga bai ka ko le ka me fa aka me ka ko le manga o le nga pa ia nga ke fa yo nga veinga ka ko se yo o le uma leo ka ko ki kiro ngi na o leo ka ko ka mu ki me fa ko mu inga o fa o manga o nga luenga la ya ke le fa sero ye ngi nga luenga ka ko fa mo ningo ko fa mal lamba le le fa vai o ka le de ku lango o ku la fo mo le kua de kofi o le lo fa ku moa o me o mai o kingo ma ko konga o ka le le e ka uma ma popo uma mau e ka ko le mamuia le o sa mi le ko mo ka ko ai nga ka fa ma la langi ko o e fia o lan fa ko fa o ka ai le fe ka o ngai e o la ko ke enga a wa e ya e ke a o e o la ko fa mo la ko ke fia ka dia le i fa ko fa o ka nga le ko la ko nga le sa i le Amen. Tawa tele le vaenga wa mai Krista wa fa fo i le sona le i tulanga fa pe nei i fa i unga e fa wa le ka tona ngi e Paulo tu se Roma no ta pe to no fa pe
foi le ta wa I fai pe todos full le tulanga wa le kalesia muri la tskai le kalesia fa le ngolua le fai ngo ina ma fa winga ina fa pe le winga le ngola tskai le fa masino fa le ngolua fa ta o fa pe o fa masino ma o le mene o tato fa masino ale o mai le fole Jerusalem wa pe yo se mele wa le tu mata ina inu ese me tangata wa fa tu ina ele mo mori pena na sa no ia le sunga tenia la pe o la focus le ba ai la woli ine a mese tangata o le ale fa I unga le la mai fomo le la fa o le pe se kala e ko e aki e fa fitau ia o le o tato wa ai fo ma ni e tua ma to fa ma ninga e paulo fa tau ni ta pu le tu se o roman ta pe to o lon fa I pe to sfuru e fa mai o le tua la pe to tasi ne na te tau a me tonu ina tangata pe to me ma tangata lea le pe to me ina e ala I fa tua lono winga ta te le fa me sino ai la na ye le au mo me nei nei fa mai le fa mai paulo au ato te manatu ina te we ya te o to le inga le o to mita yo toa tino langa o le mea le mga kwai ukai se o le mea le peto mina o ma ko kanga ka le fa ra mai mau kala de yuli mai ba pe ni yuli ta o te me foringa mai o mai ane to la ya tu langa le fina nga lo ile tua ai tam sa o le wala fa sa fa I do atu te mata ine ta tu po misa o ai to ta to le sona le pe o waktu fe au ne man tu sine o le ta mai o le fifi o le fe au mo mo ya tangata e man tu le man tu sofa linga le ta pe lua le baba o le fa ma ni e fa tanga tu sine le fa mai a ni pe o ko para amo le perfecta foi le no fia I mo me feo kaulanga ade kupua ne foi facia ade kupua le baba o mai la tu sila a ko ke fia ne ya e fa me fa talanga ta pana lua tu sofa linga e ira fa talanga fa pe ia fa tete o tou le finero isa pena o le pui a tu sile ba pe la fa mamma fa le fa ta anga ia ma tulanga o me ia o le ifo tupua ia wa ko fuaka ko ma tulanga fa pena a mai sa una tu fa popo ia po sau a popo inga fa fo I le pepe langa le wa la ma fa I tato le sona le ta ia I va na ta o e to le sona e lo le fo le fa fitau no anto ave peto foi mai la fa me ia le o fausi le fono le fa ba dia le ta ia le kalesia ma la apostolo ma to I o me ia la fa termina tu da mo na tanto pa ia fa mai Paolo me ta ona fa fonga le kalesia Iutaia manu ese ia ma lato usta ia sa le puai lato savali I le faalatanga Yesu Kristo mumua mai o mea ai o fasia mo tu pua sa ninga fa ko pau mo to fa ngai tau sa minga I le mag malu pe fa ta watu po le marketi ia mea ia ka ia tau mo mai lua o mea ai male toto lono inga ele fa avese le toto la toto le sa ta o lolo lono tolu o ano manu fo ele titinga lono inga ele fa mo ko mea ia kam awai ia maso o se ko inga fa ka la ba ko inga fa ka ma le fi ka ma le wa mai fa uma la apostolo le ma le kalesia le o poto mo tu o ma bo pongo le kalesia le mata lo apostolo to ina ia o ti a kono ma ilanto uma le sa ia na ia suyo mo Jerusalem mo Iutaia ia to telefo ia tangata no ese le fa lo long ia a mai le uma to a fia tangata no ese ke lo le fia Iutaia o vai o a fia ba pelko si se la apostolo ma le tete inga le kalesia le ai le se vai ma falta ma pito ma o le tinga fo ma ba mo tatu o tatu te fa o poco ina fu e falta ma le tu se me le ia o le pito mia na se ke ana yo se me ngata lo na ai ele ave le fe mainga ma fa'alatanga ele se fa'alatanga le fe mainga
ngata ya per amo mana whana. E tā ua le tū mama, wha Martin. A tātou wō le tala le. Tā ua le pere tōme roto. Wha mama e masama. Ia ma, sa pari sao tangata ia e sue wha ore nai. Tā whana me ia le whairo mai. Paua io mea o le nga sila wa apostolo ma le kalesia le ua tu fatisia. Pau tu e nai e kalesia fule o whana nau mai o tu moni le tua ne la tu soi fu tu puan. Ia, pero ka ia foi le mo tato. Mo le tala le ma ngarga ngale tu lo tato. Ngan we pola la ma le kalesia. Au ka fa ku foi me le o ia. Ale fai mai ia, ku pa ia, o le fai. Asole ia wa fabula ele mau me no fu tamata fa ko ko tala de ai le ai al fa le tama ma le al forno le Jerusalem ne al sa ia Jesu pe o tato tua o e fa tua tal tonu e fa le ele o e am se si me talat e ta u tu la forno ma lona foi au ele ela foi le tala le al au tu o Jesu. O ie pa o na. Mo la to ta mai tala le. Mai a pete au ka ko fa ingisi ave. Io ka ko fa mama ave. Au ka ko fa ko ni ave ingisi le ma mia. Ia pe o tala le mo mai le son e foi vaias. Ia tanto long sa ia ma tanto fa ngai na e ngale ngata mula tina o tanto wai na ia ba pena ngalo ngale tua le tanto te au nai ene ole ta wale mana tu faria ole sunga to ina ile tu lango se tima inga asfalt anga fo ia ile nei foi fe auta o fa ta le sona more maru le atunu ole nei fe au o se fe au e to e langa ina i mana tu ma fina ngano ile au wala e fa fo ia e fa fita uri o bet tupu i tonu e kalesia ma so se mea lava e ta wai tu lango le fa o tanga tanga le memo mo e tauna si la fia le magole la tu no mai la to e o lo so ina tu spa ia o le awala fo ai o le awala ia o le awala ke riso ma le awala le tu ai fo ai fa pita o le se awala tanga o lo tau sa ini inga le tau fa file muina o nefe au tato baba ai ina o tu la ia kopo ma fai unga ma tusi de tusi ia ma mori atu ile kalesia o fai unga ia e launga ta sia ai tangata uma ina ia lato langona ina ele ai o le atua to tas e taua me tonu ina tangata uma lava i lona lava fina ngalo alofa ia malana lava me tonu o le tasi bae nga le ta o me neo o le fe au le averitus e pe fa ma fa me neo me ta o me tupua ia me se faita anga awalo ta o tu so fa dinga me te tele ne e lua o le amatua soni era o cristiano ia me se foi tanga to lo lang o le mene o le ifo tu pua le ako por kai min nei ia mar tu lang o faita anga a le fa mai o fa ilu foi no o mai e wenya no to sa o lan faita anga le fine le no foi uma man fe ai pe o tato le sono pe o me ia le fa ma fa mai le tu si le avene ina ia o ese atua ia nu ese ma winga vai ia so fuanga ma le olanga malato fo tato numa e tonu de ma fo i ma so inga le sona ne fa tau tu so nga venga o lo mo mori ma ese fe au le ngata i fa fita au ni ma me tupu ai o se awala fa fide mu wai e i ulama na tupu per tu lango le ango le ansala ma tau fa ser fidi e ta lepe fa vai ma usali ma tu o le tala le ma le wa e kalesia leo o martato wa nga tupulanga o lo mai ai pe lava le fe au le rona awala ma le lainga tutusa le leo tangata uma o le tadia ina tato e ana le lofa tu no le tu mai fa ola ina tato ile tato fa tua ya Yesu o ia na te au mai ai fa tanga ma le lave inga o le la ina le ya ai le fa pera tato le fa le mai na te lo mi antus tu sia fenga ya tuai awa o mo mau ya fenga ya tuai e mo mau ina tu sia fenga fo ya e fa mai ya fa tanga ana pepe ma ama pris e ta ua me ne ia fa pe ia tua e ia so te o si ai fa ngai nga mo to e le pe o fa ngai nga na mai o to ta ma a le fa ngai nga fo o ke riso fa ngai nga la ia na o si ai tua ia mai pa pe amo bomba a fa ngai nga le Yesu e le sta mata totas ai more la lo langi ato ia na suma pris ya sina mai ai tite te pa ia i mo le tasi mi te to pe mo le afa ia mai sa ni ro tatu talo fa fonga ma le no sina ia fa tuanga ma se la ta ina fo mo le mano da no ta puniero tatu le sono mai sa ni tatu ta ya fa mai un po la fiona le tu le mai le cantie ton
Ia, ron whaupusuma tasi. E ola tangata mi tonu i le whātuatua. Amen. So tātou umanaba e whātuatua i le maliu e Iesu o tonu o le ino le angsala le ia o ina ia o ngāro tātou o le salamu. Ia ma tātou mo wai sa o tonga e fia e tāpua i maifo i le atua. Ma tātou fia i ana polo inga e au noa mo le tātou manatu se mea mamafu. Awa o tātou rou whaatoto ina le maliu e Iesu o whātuakua na ea. Amen. Ia, whafka e kwai. Ia, a whais tātou talo e whao mai tātou susuena ni tai au. Ia, Ia, sa ia tātou. talo le tua le ngāpa ia. Ina ia wha mau whailonga ina le mātou whaalonga le ni tai au. Mana o lau fio, o e oro i eile upu moni uma me le ola uma. O mātou talo atu lau lau swafa Iesu. Amen. Amen.